Malo prije Dnevnika dobili smo jednu informaciju koju je bilo gotovo nemoguće povjerovati. 8 ljudi prognanika koji su preživjeli pakao Srebrenice danas su se nakon neviđene golgote pojavili na slobodnim dijelovima Republike Bosne i Hercegovine. Njihova golgota je trajala punih 130 dana. Da je pad Srebrenice i stradanja naroda iz Podrinja najveća tragedija od početka rata u Republici Bosni i Hercegovini, pokazuje i podatak da je nakon 130 dana na slobodnu teritoriju stigla grupa od 8 ljudi, za koje je današnji dan dan rođenja. Ferhatović Juse Hasi, Johić Beće Omer, Johić Beće Bešir, Musić Rahmana Izet, Osmanović Šabana Omer, Musić Adema Emin, Hasanović Muje Damir i Čelebić Šabe Damir su svoju odiseju od 130 dana proveli po vrletima podrinskih šuma, hraneći se jabukama, puževima, koprivom i ostacima iz ruksaka pobijenih Bošnjaka, za koje slobodno možemo reći beskonačni put od Srebrenice do slobodne tuzlanske teritorije ostao zaista beskonačan. I milo mi je što sam došao i milo mi je što sam ovako našao gostoprimljiv ovaj naš narod ovdje, to mi je isto drago. Zato bi plakao, čitavo vrijeme bi plakao sada, što sam, pa ne znam eto kako mi je sada srce kad sam ovako došao u ovaj naš narod. Prvu medicinsku pomoć iznemoglim i napašenim Srebreničanima pružili su pripadnici armije koji su za ove junake odmah obezbijedili tople napitke, hranu i odjeću. Njihova odjeća, obuća i rane na nogama govore puno, ali kako oni kažu, najviše boli ona na duši, da je Srebrenica, takozvana zaštićena zona, predata na milost i nemilost srpskim fašistima, koji su ubijali, klali i silovali sve što je muslimansko. Mnogo naših očeva i braće nema, ostali su na tom putu života i smrti. Din Dušmanin će sigurno odgovarati pred sudom pravde, a klupe u Hagu će biti pretjesne za sve one čije su ruke uprljane krvlju Bošnjaka, Srebrenice i Žepe.